Santipur along Tuwar Karangka. Bogajan Subdivision along Chinghon Lake Kelangchari Kaviajok Pangramsu. Yoga Tanbang Seki Kapangching. Cardo, Nilikar Beberta Tambang Tare, Chesong Tero, number Tangton Pen, RJ Tam. Bogojan Subdivision and Kang National Highway Aputak, Paipani Paitrok Siarni, to work Kerangka Sai, Keding Pusika, New Sela Peranke Bogojan Pen, Birtanang Pale. Paipani Paitrok Siarni, Ada Por Pai Cracia, Por Pen Student and Youth Council, Karbi Student Association Lapen, Assam, Jatia Badi Yuva Chatra Parisat, All Assam Gorkha Student Union, Adivasi Tea Tribe Student Union, Atum Chilangsi, Santipur, Ghaka Rajan along Kontai Nia Parman and its 39 Tumarpi, Karangka Sai Kiding. Nogong Pen Mori An, Lasso Asian Highway Atwarpi Pining Pen Ningkan Ketom Chok Edlo Kahingno. Seta Gorman Atum Kasilam Jalam Chitan Letne. Lasso Joksi Lasso Asai, Dingnan Koklopusi SYC Convener Mungham Ingling, Ningji. Lassi Prabjin Pen Lasso towards Silam Nangji Kaliseta. Avi kiroi tu asai deng nangji kalite kevangji arni anso se thedung akachesong asai deng thunang kokpo putak kether padopon alam poriborton chotke chokche kimike chokche alam ta poriborton nangji pusi AJYCP KDC chunbang Judy Phukon SYC convener ningme rongpi lapen kaprek kachitong don asong atungpen lamthi ningje lasopi Bogojan Transport Minister apan panungsi pinpur alo Bogojan Magistrate Ariding Pajur Ponno Lapen Kontaini Tuwar Kerangka Ahot Motor Pachil Link Longli Dedlo Seta Ing Samjin Pensi Pachun Ponno BJP Sarkar Ohapiso eta Poriborton eta Dawar slogan loi eonloke ahise ami akhao korisu kintu poroborti kalot jitu apnaloke dekhise ek nong Rashtriyo Ghaipot jitu National Highway ek number jitu amar e Bokojano অঞ্চলত jitu goise Karbi Anglongot to apnaloke dekhise iat আজি 10 বছৰৰ পৰা যিখিনিত অৱস্থা ৰাস্তা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈ আছে আৰু দিনক দিনে হেখিনিত ৰাস্তা আৰু বেয়া ফালে গৈ আছে গতিকে আজি দিনক দিনে এক্সিডেন্ট দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু মানুহ মৰিছে তাৰ ফলত গাড়ী বিলাকৰ এক্সিডেন্ট দিনক দিনে বাঢ়িছে গতিকে যে এই বিজেপি চৰকাৰ তথা অসম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে মাহিমিয়া চুকুৰেদি जितु निकी बीजेपी सरकारे यात कार्बी आंगलंगर तथा अखमर भित्तित जितु करि आछे गतिके आमी আজি এই ঘাইপথত আমি অবৰোধ কৰিছো এই কাৰণে যে আমি দাবী কৰিব আপোনালোকৰ যোগেদিত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে হিগ্ৰে যে ন্যাশনাল হাইৱে যেটো 1 নম্বৰ এছিয়ান হাইৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক নতুন ভাবে আৰু যদি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যদি বিজেপি পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে যদি নোৱাৰে তেতিয়া হলে মেৰামিতি কৰক বুলি আপোনালোকৰ যোগেদিত আমি কব বিচাৰিছো আমি আশা কৰিছো যে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে যে হিগ্ৰে এইখিনিত কাম তেওঁলোকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু লগতে যে যদি নোৱাৰে তেওঁলোকে মেৰামিতি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু কেন্দ্ৰ তথা আমাৰ অসম চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যদি ইয়াত বাৰম্বাৰ যে অসমৰ সমস্যা তথা কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা ৰাস্তা ঘাইপথৰ পৰা বিভিন্ন সমস্যাখিনিত তেওঁলোকে যে একো নকৰিলে একাৰণে হেখিনিত আজি আমি কৈছো যে ৰাজপথত বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে ওলাই আহিছে আজি জাতীয় অসম জাতীয়তা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তথা ইয়া গুৰখা অসম গুৰখা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অসম এসা জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে ওলাই আহিছে আৰু আমি আজি দাবীত যদি চৰকাৰে হিগ্ৰে তেওঁলোকে যদি কাম আৰম্ভ নকৰে তেতিয়া হলে পৰৱৰ্তী কালত যেটো আন্দোলন হ'ব এই আন্দোলনে চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিব Bogojan Subdivision ang kang Rongagora dung sa Papanialong Kedo Chinghon Lake Tangnat Kelang Cherry Lapan Alir Lon ke Pipon Bom Jiapan Saiketing Pon Pejok Pangram Sul Kedamtang 2007 to 2008 aningkan Bogojan Development Block Video Prodip Rong PKK Bomahot Lasuadim Kelang Misen Teglong Selang Libor Ibor Apen Laglakatang Kapadamsi Kelang Misen isi Chinghon Lake Selamlo Lasuajok Halaso Hot Tebok Het Lapen Halloween Penta Hada kijoyapan pinangana munil tum wanglo. Halaso ahot kilang mimiason anta dopik anlo tilong homnido lapen
lang piang bong kilang misen isi hem tap tami kimrang ponlo lapen adung araita chutun chodang a hem kisang a hem o sumar ki joyadim hei huita do ong dung atum juidam si aning arong chipi rintilum bonta non kila sodim kilang chari lapen kachephem po bang kavedet ajok pinang an kasilam ponason anta hingno thailo lapen ingram su anpinlo non ki kijoidam jikali kedam anta pere tumimi anlo nili ke doke Bokajan subdivision ang kang 22 nong Surupathar lapen 24 nong Deupani homosti hoelo dak sapapani along isi Bokajan development block atumpen isi asai ke ding pondo lake dak ki irpon lake Chinghon Lake pohla labang so Chinghon Lake ke damtang 2007 aningkan video prodiptimung kito hud alangli cipadupon sidak lak katangka horospon pen kadang labang so Chinghon Lake selampon lo lapen hala so hud ke selam hud abangke lang mesen lo pipon ma hala so hud dak kelang mesen labang so Lake stami lang bis stami dulu lapen dak tebok tirai long stami hem dulu lapen dak tilong stami ini do lapen hala dak lang bis tim long stami isi hem tap do kaposon sila so adiming thaidang amasi hala so hud ke lang me o anlo lapen hala so hud labang so ke lang mesen pen ajok tebok tirai lapen pinan helowing atum sitami ladak kijui lapen ang kelang aphan wang lo lapen dak penangan atum nang juilo na nang lang lo lapen dak penangan tungwang si dak labang so hemalong stami chutun chodang la sonsi picnic tami nang ichu ahut stami la tungwang wang lo lapen hala so hud labang so Chinghon Lake po penangan anong tami chithang lo tebon sta non ke manghumi me alama bang ka lahan lo hala so hud sulit choran belo non bang ke la dak kilang chari pona bang videt ajok lapen dak aniwang ke pangthai pason ka do ka ve ke pan ka videt jo non bang ke bhari aram thipi son si mandelo lapen towaran stamingram su son lo lasi non bang ke dak ke munit nakijui ki wangi ka philam lo munit ka isi ka phere thume me la son si adim mandelo lasi ladak tebok terai ke do cherok to arat tumpen nilitum phanang chini si pini nilitum nang humri pen puthor dak thek pon tholong lo lasi non kang ni mi Karbiang Long Autonomous Council labang so a department ar pu kido abang pu ye ma ke hai stami puthot labang so Chinghon Lake aphan lang pon pen la so hawar aphan isi kilang mesen mate dak aku puthot aprang ateng ama ang son kapunai pipen selam pipen ke mesen pen ladak palang mejot pen selam pi asonte meparji pusi alang tum pen tame than kasi labang so ke selam pon pe bang ke wangji por husili tum thaklong po lasinon puthot BJP porivorton govatum la swadim kilang charidam thura puthot ke paring thujiaphan kachirok tok arada tum penchuning rialam chithandun athela swadim aphan pinang anang ki joye tum do lasinon selampi Tuloti isi revenue tami wang tuji athe Bokajan subdivision ang kangkila puson ki joyadim jumpik lang tourism department atumpen RD PT isi NGO kalisita self help group atumapan hodaira kaiki kepalang chari dunver asonti mi parji puta ningje rinti Karbiang Long Patanjali Youth Samiti tumpen pai ni pai trok serni pen pai ni pai thong kebraisi arnia ningkoira pho parmandi phu mahila Samiti long yoga thanbang aseki pangching pondo lapen yoga sekia long Bharat Swabhiman Trust tumpen ta chirap chetodun lapen yoga seki kipi pona long yoga thanbang Bhargav deka lapen Sarmila Boro atumpensi seki kipi pon pusi birta longdon Karbiang Long Autonomous Council Town and Country Planning Town Committee lapen Handloom and Textile Asaikam IEM Roton Teron Arideng pen pai Troxy Arni Difu Mahila Samiti Asai Hemalong pai Thom Kebresi Arni an Kapado Ponchi Yoga Thanbang Asekiamo Ingpupon Alang likang pu alam thia long yoga ka Charlie pen okpra na phan mesen lapen nona por woreng kawe abang pu abang phia phan yoga ka Charlie pen ale do o pusi pajirmidam Parthona Kristo
যে এই 25 দিনীয়া যেটো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই আৰম্ভয়ে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং লগতে অসমতে এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ Hemtun angbong ta yoga ka Charlie chihungnang jipuason ta EM teron pending jepon Non malam so por phandhi na pharmat birta muington pon iksene Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Wothadlangso, Hamren. Introducing such courses at native places, student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853-78861. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihi namo pipotot birta lawang tulum. Borjan constituency ang kang hidipia hawar rambia rong arada tumpini arni anta amitang pen kituk bor ia lang hi dong chan lapen lang roy lang jeng alang sikijun alang pen chenglok chutun chodang amparta chusok nang bom lang pusi perangke tum kahumri damahut rong arada tumpen nang chetandut rinti. Kidamtang Congress kechari a sarkar ke doba mahut penta thangnata hidipia hawar rambia rong arada tumapan sarkar pen ason varsai ki pipon ave lasinon Karbi Anglong Autonomous Council kechari pon BJP a sarkar tumapan kirap ke pajer pon vekjia pan chuning ri pon anparta misening thirjir kijuna lang setame kelong pon japan BJP sarkar tum bang so rong arada tumapan varsai pipon popusi aning chepat hipon rinti Kedamtang pinangan ningkan penta bang sorong arada tumapan thangna da kirap pajerpon kavia jok Borjan constituency along ke inut natta kethe kiding avideta sonsi mandiat asonlo pusi pherangke atuma thengno nang ningjedut renti lahai son government banai pi son doma ave di ave lang na non ponta belang bo West Karbi Anglong District Hanro Kroka Hawar Pen Nagong District Adakido Alang Royalong Kimisena Dolong Kavideta Jok Hadakido Radatum Kisung Chichak Nang Rentilo Pinpur me Sing Tiron Rongkang MEC Dobo Mahutsi Bangso Dolong Kimrang Ponlo Setame Non Ke Kaino Dak Ajok Radatum Kisung Chichak Nanglo Lapen Jasimet Pen School Kidun also maratum setame pinangan kisung chechak nang rentilo non puriborton a sarkar konsi paching thorpon thekjima lake aporsi theklongpu araumen pula bhapi ha bhapi school nala na tum de nongkamuk high school la aso to tong chela luma cycle dala posiban la kata la son se chela la Birta bangkila pansikang ton poniklo laing bom thak card news channel do me thak me kurang thu